aya ni amakuru aje asanga amakuru yari yasohotse kare, aza avuga ku byemezo byari byafashwe n'imiryango y'abubumbye, aho banditse bakagira ati perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ibihano we na bagenzi be bafatiwe mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bwa EU bishobora kubangamira ibiganiro by'amahoro. Ati kuri uyu wa 17 Werurwe umwaka wa 2025 EU yafatiye ibihano Bertrand Bisimwa, Bahati Elasto Musanga uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Colonel Nzeze Imani John, Jean Bosco Nzambonimpa Mupenzi ushinzwe imari muri M23 na Desire Rukomera ushinzwe ubukangurambaga. Uyu muryango washinje abayobozi ba M23 guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubangamira ikiremwa muntu, ubufatira ibihano ibafatira ibihano byo gufatira imitungo yabo iri mu Burayi no gukorerayo ingendo. Bisimwa yabajije niba abirengagiza ibibazo bya M23 ahubwo bagashaka inyungu zabo, bazi ingaruka ibi bihano bigira ku biganiro by'amahoro byo muri RDC bitewe no kubogama. Yakomeje agira ati ese bazi ko ingaruka ikomeye y'ibyo bikorwa byabo hari kwitambika ibiganiro by'amahoro byose. Perezida wa M23 kandi yatangaje ko amahoro akwiye kuba inzira ya Afurika kandi kuyageraho bigakorwa mu buryo bw'Abanyafurika abo ku yindi migabane bakabashyigikira. Abayobozi ba M23 bafatiye ibihano mbere y'uko uyu mutwe utangira ibiganiro by'amahoro na leta ya RDC kuri wa 18 Werurwe. Ibi biganiro biteganya ko bizabera i Rwanda muri Angola. So rero no kuvuga ngo nta yandi makuru turamenya, gusa amakuru tugeraho nuko avuga ko uyu mutwe wa M23 wikuye mu biganiro, nyamara ngo bitewe n'ibihano byafatiwe abo bayobozi bawo, harimo gufatira imitungo yabo iri hariya mu bihugu bya Amerika ndetse no guhagarikirwa ingendo zimwe na zimwe. Rwanda rero abasubije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Préveto wagaragaje ko igihugu cyabo cyashatse kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure amakimbirane bifitanye. Ati kuri uyu wa 17 itariki no kwezi kwa Werurwe umwaka wa 2025 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yatangaje ko u Rwanda rwacanye umubano n'Ububiligi, isobanura ko abadiplomate babwo bari i Kigali bagomba gutaha mu masaha 48. Iyi minisiteri yavuze ko Ububiligi bukomeje gutesha agaciro u Rwanda mu gihe rufitanye amakimbirane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara bifite uruhare mu mateka mabi yo mu karere. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko Ububiligi bwahisemo gufata uruhande muri aya makimbirane mu kwirakwiriza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bigamije cyangwa se bibangamiye u Rwanda, bigamije guhungabanya umutekano warwo ndetse n'akarere muri rusange. Minisitiri Préveto yatangaje ko Ububiligi babajwe n'icyemezo cy'u Rwanda kuko ngo ntigikwiye kandi cyerekana ko iyo butemeranya narwo ruhitamo kwanga ibiganiro. Ati Ububiligi buzafata ingamba nk'izo gutumiza charge d'affaires dirwa u Rwanda, bivuze gutangaza ko abadiplomate b'u Rwanda birukamwe no guhagarika amasezerano ya guverinoma zombi. Ati uyu muyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr Doris Uwicyeza yabajije Minisitiri Préveto niba gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kurusabira ibihano mu buryo buhejejwe inguni ari byo yise gutemeranya. Dr Uwicyeza yagize ati ese gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, gushaka ibihano muri ubu buryo buhejeje inguni nibwo wita
kutemeranya. Igisubizo cyacu ntigikwiye gusa mu mujyo w'uko kidahura n'ubugome n'imyitwarire mibi yaranze muri rusange ibikorwa byanyu kuva mu kinyejana cya 19. Ruhande leta y'u Rwanda ati Mali Ntabugi yagaragaje ko bisekeje kuba Ububiligi bushinja u Rwanda kwanga ibiganiro nyamara aribwo ntandaro y'ibibazo byo muri RDC, bugakorana n'abahakana jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 kandi bukaba bukomeje guca mu gikari busabira ibihano u Rwanda. Ati Ububiligi buryamye kuri RDC mu makimbirane bwateye bugakorana n'abahakanyi buri gukorera mu gikari kugira ngo Uburayi bufatira u Rwanda ibihano bubona ko igihugu cyacu kidashaka ibiganiro mbega urwenya. Perezida Paul Kagame ku wa 16 Werurwe mu mwaka wa 2025 yihanangirije Ububiligi yibutsa ko bufite uruhare mu bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Kandi umukuru w'igihugu yari yategurije ko kubera iyi myitwarire Ububiligi hari byo buza guhomba, asaba abanyarwanda gukenyera bagakomeza muri iki gihe u Rwanda ruri mu rugamba rwa diplomasi. Rero ikiganiro cyo kibara akagaruka ubundi ukomeze ugume kuri Osman Musweva TV show. Mbashimira abantu mwakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo n'ubutaha tujye tubana mu bindi biganiro bizajya bigenda bikurikira. Ikiganiro cyo kibara akagaruka. Ciao ciao.